Sini buskan gotongo. Rupesh Devarma. Bolong ni toksha Bolong ni toksha Cucu cacai pun baik khado tini Boyar kecang shibui Seranggo apa ani Nembai malai teri tong thomani Boyar kecang shibui Seranggo apa ani Nembai malai teri tong thomani Bolong ni toksha Cucu cacai pun baik khado tini Boyar kecang shibui Seranggo apa ani Nembai malai teri tong thomani Boyar kecang shibui Seranggo apa ani Nembai malai teri tong thomani Bolong ni toksha Shero dikher yoro kuchu khache tui mushabi payo o ani khapang mushana nayo o ani khapang mushana nayo hener bulai besher nai tu ginono tui shane tui malai mahai tui zalango Bolong ni toksha Cucu cacai pun baik khado tini Boyar kecang shibui Seranggo khapang ani Nembai malai teri tong thomani Boyar kecang shibui Seranggo khapang ani Nembai malai teri tong thomani Bolong ni toksha Angka kayo nang kakalian na ni tabu kalija Kisah tong nai na. kokuri sini buskango rasabai khnarnai sini bukhu Sarati Kalai on the stage. Kung kila, tumasya pong
Ajuk mara mari takhu jagulu shial chani khora yam rokshani khora kuhu kuhu poma khana ke bushuk se ka pangshra Ajuk mara mari takhu jagulu shial chani khora yam rokshani khora kuhu kuhu poma khana ke bushuk se ka pangshra Asha ta bedi o kuchu hache ke dubui dubui tiram bishaoi ai chu ni boya ni khorang ke jambai no no lo buiru jabana no no lo buiru jabana kungkila Tumas pungkana kena toto ke kuhu kuhu ke kungkila Hamba Or sabong no jepruo. Or sabong no jepruo compose kaye resap lai sinai. Hene sereng lai tomo zoro. Ang tai sini apon tai sorobi. Khor tamke asuk lai resap lai sereng lai tongmani. Ang sakbo ar sabong no khnawoi belai ke khna tok zakha. Te abo haikeno ar samong jefro nongkhorka belai ke khna totok khei soi kungkilani khorang haikeno nongkhorka aboni bagai tini ar samong rong sabjagi tongo phari sini bukuk saratini all right kokri tini saboni samong tai sabo bai sijakha Ar abano sungno kisah saya kenal dekali. Tini ni recap mung engkha serik boyar, tai recap nani mung engkha Madam Sanjita Debarma ni recap mung. Serik boyar oros hida shipno tini nailene. Bon se sekang cikon se video clip bini sing nailene. Hi, I'm Mamita Debarma, Tipra Idol ni top 10 contestant. Ang class 11 pori tongo Central School ani kamen kai mandai balatum para tai ani ama babu sum tongo tai ani mrai ani aiming life kha lawyer nani ani hobby kha chamung bai masamu bai surbi hake ang Indian Idol namu sungo Indian Idol namu sungo ngai ani hani bagino ang Tipra Idol participate Alright, so non de besang otongo Mamita Debarma. Let's hear her.
belai belai ke kena totok ke singno rosabai kena reka mamita bai matong kan neng tahu rosabai kaham nama tongka kaham nama tong kana kaham mang nama tong nai ni ba sini he ani em in life yang kau satu teacher nama sungko yang serani simino sini mem parliamentary yang ni macam mana balakin hamsago tebo hanya ang koroksa kotor singarang ni sini sama musungza hai ni bagainya ang Tipra Idol participate makan so sini bos kanggo rosabai kena nai tahu buku Sushmita Very well done, Sushmita. Very well done. Tabut neng resap mana ya golo? Bahai matong ka.
आंथ' आंनिचे मानसिया आं रोजाबखा बाहाय बुंजाक जेजेस रगाबो बरंनि खुगोना सोंखाना मानसिले Very interesting character. Practice hobo bohaike no tongo. Resapur bohaike no resabo. Logio kisi sa musamo momato. Bin expression rok se naina ba. Theater no kisi sa hani puno. Tini a kisi sa busuk bang no semia. So, sing chengna ni sekang. Bini chikon sa video clip. Sing naina lain. Hi, I'm Mungke Kosojoy. I'm a Tipra Idol top 10 contestant. I'm Bosikebu, 19 years. I'm class 11 na school school KK school Khachang Kumba Higher Secondary School. I know I'm tongo, I'm playing with Bana tongo, I'm be cooking tongo. Achu. I'm aiming life bo archamo samo ke filmmaking ke mo entertainment si ke bo to se bo top 10 no se tung chok sar semi final sar piok na winner ke tere an dis kan samo ta ne ma je forcha ni ma san ma bo da wan samo ke tanai ke tere ang tere ani followers ano support arono chaim sumo ka tini zer cham suye tonai naro gan ros mo sole kan kiya tini naro akem gan po askan gan po je jama langui kau po na usno suye zai kyong sole de In the meantime, bo norno musarna ni sekang. Angkai thanga. Purba baba, ang thanga. kolgaina khazari tumara la changko chaurema buwa bakhaima bukte ha phungtore daini জীবন সারিয়াও মা বুকতে হা phungtore daini জীবন সারিয়াও মা Sitri partibu Gerom gorom hara Dala chau yem bau yem ni Thai lo taha Bukte ha phungtore daini Jibon saryau ma Bukte ha phungtore daini Jibon saryau ma Bahai to ma Nuno chuya tumaya Sayani buku cicoroma Pati sayani buku haintoma Kuai sayani buku cicoroma
soroma pate sayani buku hain toma kormo yale torya hani nasiye tungwano kormo yale to zakhe buna ye to sino kormo yale torya hani nasiye tungwano kormo yale to zakhe buna ye to sino poho kolgaina changkhong charema nuno chungya tumaya ainin khale nuno chungya tumaya ainin khale boho kolgaima khazari dumara dadala changkhong charema buang ba phaima hai ang saya diba awa hagen mo sarnay bo bini mo saman style no khanab len noro bo rasabai mo saman se or tom tom ba or kunda to bagai sinjarar lain. Hi, my name is Ishita Tripura, Tipra Idol top 10 contestant. I'm studying in Shishugar High Secondary School in class 12. I live in Agartala Top Gate. In my family, we have 5 members. That is my brother, me, my mom, my dad, and my grandma. I want to be a lawyer in my life, and my hobby is playing, singing, dancing, sports, etc. That's why I came in Tipra Idol, and I want to be a famous singer in my life. So presenting to you, Miss Ishita Tripura on the stage. संसारले राइदा तांगी हा कमर ना जोतो तांगी ना शिराब साकिशा जोड़ानी बा तांगी आशगमु कुमु langna na शिराब साकिशा जोड़ानी बा
seke kha rumai ma bangkha. আচ্ছা তার ওয়াইরে দিবুইনো তিনি কাহাম কেন রসাবে খনারদি আবুন সে সিকাং বরসামনা সিকাং সিং নাইনেলেনো চিকনসা বেনি ভিডিও ক্লিপ Hi, I'm Mehdi Debarma. I'm Tipra Idol ni top 10 contestant. Ke ani parang kha Soigoria Khumulu. I'm class 11 na pori tongu. Auxilium Girls School. Te an logo ang ani ang babu sumoi tongu. Ang chere pro ni singi bela yam te music rogo bela ki interest na wo. Ke amon ya gulo ang servitionat by music lessons monaza. Ke ang school rogo bo te gomano program rogo bo onek resabza. Ani aim in life angka ang IPS na mo sunggo. Ang tabuk Tipra Idol lo winner angka ke first of all ang ani ma babo sono bela ke proud khayano. Ke bapai ang ani career ro pupte bo kam ke pursue khaimana no ke am studio ro bo thange re chamna norek chance mano no ke. Amon tabuk Tipra Idol lo mane winner ang paye kabang ma singer borok borok kotor ano sinebai khangang ke ang bela ke mane kakchang naita anti haita ke abo nangamon pore ke amon ya golo nang studio rogo thangai resabna bon chance mana no ke feature ro khajang no kabuma katal katal album ne gan rogo ke omono kaisa career na pursue khaima ningman ate angani viewers song no sekango to khulumu ya fana mo songo norong ne bagai ang tabuk su jora se fana jora so khaima kha ano support khaima bagai bera bera ke khambai te ang kha khayo nor gano thinango bo ate ken support khai tawano hone Ladies and gentlemen, Mehli Debarma on the stage.
bukha belai leng mahai ma tongkha ashukhe kha ruai ma bakha bukha belai leng mahai ma tongkha bukha belai leng mahai ma tongkha. Salute, madam, salute. IPS aspirant. Hai nu yaku. Ai ngo thang yang lengi dong ika. Abo bom hai ker staf nu abo. Bekha belai pini sing nai ne len. Ya, ani parang kem Toripa Killa, ang tabo porai tongo, Udaipuro Netaji College of 5th semester porai tongo, kem ani nogo, ama tongo, baba tongo, nedara tongo, basi tongo. Ani emi life kem police kainu musungo, kem ani hobbies kem singer, ani bagai yang Tipra Idol participate rohayo, kem tau jora kahang keren ni jora sok baik semi final jora sok baik kem winner ngal musungo, tabo like by memes robitro hai kena winner ngal musungo. So, presenting to you Priya Jamatia on the stage. Jora tong thogai phai khapang shirang Ong hapong mo chang toling pha khora shikani jora ai yo shafa hapong mo chang toling pha khora shikani jora ai yo shafa Like kena totok kai sinor sabai kena raka. Ma'am, Minakshi Debarma, they are the Jamung. I Jamung. Kumnigana. Kum ni kan awak ang to kumung mali awan nu kumung sini. Okay. Abun sih sekarang. Pada sing bini cikon se video clip no naiknya lain.
Ang Rahel Koloy te Tipra Idol ni top 10 contestant te ang class 11 pori tongo te ani school kha Saint John High Secondary School te ani paral kha Uttor Boromura te ani nogo ani ma babu te ani manai bodi khorok ni tongo te ani manai sala khorok sa te ang ani life bo ani dreams kha ang ani aim life kha ang khorok sa karnal ang karnal na musunga ani life bo Gete ani hobby kate singing te ani em life nke I want to become an Indian Army. Ke ani life bo ang black no saman shok ngo tai sarai chikin ni chibina ang resabu masau te ani ang dengno ang resabu na to ang mai ba sa kan ke no ani resamu bai ke se ang hisau. Ke tai no go han yu ku mo tong pu ro ga sa kan ka ang bai ba ko ta ka to ge jang. Tan yang su sa por di no ke ang sang sau ang busag nang tong ke por nan bu time ro ha pana sa por nan wa sa ang je ani hobby tong man ang je su pana ang yang thani bo bhai bo ang busa bo tong ke hostel lo tong ru bo isa program lo ong ro isa participate ro khai program ro children's day mo ha ro ba ang sa bo ke hostel lo tong ru bo ang market sa bo ang do lo kan sa bu na sa sa mu pri thang ro lai ke ang do lo ba kan sa bo ang Tipra Idol lo ang first tiki bang angke an best ang khatang kuk maning lai je bang khusyung kuk mani belai kan ang khatang kuk maning ka an first time ang moi klai ang je participate klai ye ang first man le belai kan an khawang khatang mani khushi ang te ano nai tong nai te viewers tong ang sana musu taming ke ang tabu ang semi final lo ang sopai ni buboro ano jage support khai tong mai klai ye ano support klai ye ani bagi bro one sugui ana sapu khatangan bagi ang beli bro no sapu khatangan So, presenting to you, Rahel Koloy on the stage.
Abon se segang resabe khana segang nai ne lene bini chikonsa clip sini puskango. Hi, I'm Basran Debarma, Tipra Idol in top 10 contestant. Currently, 4 weeks ago, master's degree class ago, Tipra University ago. They ani kami hingkang ke harap kuat, bermula dari sini koi district of Klayo. Ani no kungong ke sajung korok sajung no, they ani ma ani bawa se korok tamu. Ani favorite singer kang ke sini cover industry ni dah sekarang. Bang bini samung te bini recap mung te bini music skills bini hard work romo nuke belkan ang inspire ngo abo ni bagenga ang tini abo ang bo hai no kaise bono serenggai bono inspire ngo ang tini obo hai ke tini o stage obo sasa Terus kamu tang sini tu, bono resabe tang sini. Kamao kormoti ni kora yakungo karo kajo boshura kati kamao kormoti ni kora yakungo karo kajo boshura shubani kano nangba shilakho Shubani kano nang ba shilakho tere ya piri khole tere ya piri khole gati khamao kormoti ni khora yakungo kharo khajo Shura Pere shubano nashi hui jag tui ruku gola ke pere shubano nashi hui jag shubani khano Shilakho Shubani Khano Nangba Shilakho Tere Yapiri Khole Tere Yapiri Khole Gati Khamao Kormoti Ni Khora Yakungo Kharo Kajo boshura gati khamao kormoti ni khora yakungo kharo kajo boshura Hambai belai khana dot ka hai pano gadi khamaro sengtai thangmalia